Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me obi kasa me frama wankasa frɛ abati diri Obibia akwaba ede ebatuma GHS so na yemo obibia so official pa na yebo ede era ensemu ababeto yapno eso emu a na say entemu ye pressure ekoso ewo ye social media platform no eso no amadodo na ekasa ede efon se sa ye pressure no ehu behia se ye betimi aye bibi ede afa ho pa obehu no sikafo anase wo ma sebio kakra bi ewo wo mo ensem no bibi a obetimi ato ana bibi obetimi aye na chese wo dia baba beto wo na wo challenge nkrofo an ene chese se uye se ya ene ye bi me yenhwe ene se na se chese ena nso na young ones no so ekokosha na wo mo nso so etu eye anamo na anamo wo mbokwa akwakotu no na ankoye anamo pa because ontimi enya the right channel no emu se nipa ne se oh de wo de to ho a wo kase say no kwan be so e na wo nam so wo di enya ye anase de na wo ye no ti sa nyoma we ebebedi wakache no ontimi enya pepa no enkonkobu sento no so be fa kwati kwan bia eso a obenya eye de opese wo nya na chese no so nsa etimi ayede aka na ye nim dane da dudo na chese ebi nhye den wo mo ensem na na se dudo na wo eye perception bi esem nyame emre ene eye mere pa na so ebinum hu ne se aha wo ye kwadofo a ena wo kasa ensem na emum se wo ma wani break na wo sore eye wakade a ene chese emre pa no ebetimi aye ene ya ede amount na ebusiafo ene sen video bi ababeto ya pono eso a wo hwe eye mante 1 million bi wo mo etike mu na chese wo mo echinchi mistia na ba kukura phone na chese wo ye video na wo kasa ede efa ho echire mu se an ajese ye se bi o mu amuni ye mmabunu ye kasa ye ajese entwe ye edi atem eka ho ena jese enye jimiye ena jese nya akwadworo ene wo nkro ne ba a wo mu echire mu na kire se ni nyina eye se wo pe bibi papa bi na wo pe ka papa bi atwidi a ene na jese wo se won susu no obo eye wo ho eso na ebusia nkasa bibi mo nkonkoshen kwala no ensem no emanie ba ya twaso sia dabi was gadima yare bowa sia chairman the right was sia was gadima yare bowa chuka papa chairman the right was sia chairman the right ye jala ya me ye jala papa no kan chen na ebusian said ya mamode mani ekokoshe ye no na yes wo sika di mayenhwe energy se chairman the right na se ka papa na wo mu etwi ti so wo sika dia ene ne wadi ama ye hu na se sika na se ye wadi adia na ne wadi enya wadi anso so dia ene na se ko na ko pe eye wodie na ebra emfunyi yi ebebeto abonten na chese ye ensem yi ebebeda abonten ne chese wo mu kasa twitwi ensem a na efimu eba na kwasia wo sika di mayenhwe chairman the right na dodo na kase adabi ayese yasoso enyoma so ama enyoma eye age ensem enyoma eye adane enyoma eye ebutu a chese sedi yehu enyoma esi efa na se senye wo se enyoma ekono enyesa na ekono ede ema eye wo man no na dodo na hu ni se oman ya sebio ye ntimi accountable for anything na dey just bibia etimi ekoso bibia etimi esie because hu se na nsen empanifo yi just
omugu omu fi ebo atwede ne ho nkro ne ba no omu ne se empanimfo no kra yedi ani ato wo mu so anase yehu wo mu so ombetinya ye bibi mpodi ama ye no na wo mo dan ne ye ne suban bi se ye that means yen wo se ye mbo ye hu so yen sori waka yen timi enye eye bibi ema eye yen hu nanso ni nyina emu enu se ye beba abonten anase ye be hwe se ye ma ebetimi edefo na si wo manim na wo mu bedi atem na wo mu be kansem a ense emfata no ni nyina ehya ase edifri hi efri eya awofo efri eye yesukumu efri yentetiye efri yebro no chese efri bebia from ye bebia ye behu ne se chima bia ato no ho na sa emfunso no efri sanse maame bi ewo ho na awofo bi no wo ho no se wo mbema wo mani akwa wo ma ehu no eya ade a chese eye din edema wo ne de ye sika wo nante anase wo kope ede aba be hwa akwada ne de akwada ne efamu na de akwada ne eye no enya de se nani edi eye echi ena sa akwada ne fiem na okwa abontin di bibi eba krampo nam sa agofo betimi busa eye ne ba ne se ade we unya no hia ade we ufa no hia ade we hwa na de ma wo awofo ntimi mo eye nkwada echem eso na je sa akwada no di wope ena wo ye nanka enye enoma na ayefo akwada de utimi ba abontin ebebedi atem ekasa wo sika edi ma ye nhwe na anyem bia wo mfie no ehe na wo start di hu no se sika yedi ana se ekwan ben so ne fa so enya sika because wo hwe wo mo emfia enya de se eye SSB wawie anase university bi wawie na waka se wo hu abrabon wa ba abrabon na kwa kodum pempenso binti no wo right anase wo akonye bi krapo se utimi eka eye ensem even though se watimi etwa wo secondary school university eye adwuma bi krapo na no krapo no e guarantee wo so utimi ba abontem ebebe kekasa ensem eyede ewe ya na enunti dudo na hu ne se wo mind Ghana ya feel as a whole efa no ye culture ye norms ye values ne ebiemu nsusu no ye ntete ye na ekame akwa ye se enkane yes entity ye na nanki ye nim dada ye die tu so anamo anase sa ye twade ato wono ma ye di eye echi ne kame akwa ye se sa esa no ya pepa e de afri hodum e na ye fa esa foforo bi de edi so a emmoa eye wo man no enti se ye wo bibi eye a ye starting into anamo na ye ma no ye nya wo mo kasa kire na ye ma wo mo hunu se abrabo no ene wara wo bo se eye panyi ene obi anya bi dade akwada obi aye bida enti se wa hunu eye wadrum pempenso bia na wa hu bibia na bibia ba wonsem kakra bi ntino na che se wo hunu se wa wone woga kan hunu se sika wo yi e won taban na ebinum anya sika ama ene omodabremu enye ebimu nso enya sika ama wo mutimi de ye enoma eye ni nyina ejina ekwan a wo monam so etoto yesi wonim se anka sa brewe ya na se nka ne ho be kire no ana obeba ba beto amani bi musi yanka bre sika ba ne nsem no ohun hawa wototo nyoma esi efa nti se ne wanya bia mema no enye wo seche se wa ne wa ana se wo se obi a wanya bia no nipa no wonya nipa ana wonsem fata se wo no nso so no wodi obu ana ne die ebema no na ye hu ne se nipa obi a obi na nidi esene fatane yemfa emanema yema ye homene eso because of kakrebia aba eye yense ebusia for nso agye ntwefa ensem no no obetimi da beto your comment section like the videos na share on all the social media platform eso media ene ekwe sikapa makran